Omu kyaro kya Nshwerempango omuri Kiruhura, abashaija nibacurangwa abakazi babanyangarize n'enkoni za bwashesha bwira. Abamwe nibagira ngu tibakirara mu maka gaabo kandi ebi bigambirwe babiri bari omu ishaazi ry'ekyaro kyabo. Kandi nibabateera turi omushikiro kandi abengi nimbamanya so mbwenu ekyo omushaija takaraije nimwe mugume mutuyambeho abo abakazi okwimba batwire kigamba twakigamba abakazi nibabateera tugamba. Abashaija abamwe omu kyaro eki ekya Nshwerempango nibagira ngu kubarikutwara okwetombeitwa kwabo aha polisi bahendera beegwirweho emishango babura kutunga oburinganiza, ekintu ekitumire nabo baanagaho amaka gaabo. Baitu abakazi aha nshonga y'okuteera abashaija bagire ngu nabo baine ebirikubashasha na munonga abashaija obutahikiriza obuvunaanizibwa bwabo omu maka. Kandi aba bagamariye aheeru basika muntu tibagira omugasho ukabura kumuteera nomuteera omubingo tigire okugaruka iyo wari era okugaruka aho wari uri wasiibye nimuteera nanye nasanga agwezegiire kakusimuka sina yanaza kumanya ngu ninye. Oyireho enshonga y'abakazi kuteera abashaija baabo abatura ba Nshwerempango omu ishaazi eri hoona bagambire ahazindi enshonga ezirikubasaasa nka okweyongyera kwa obuhendabiragiro omu mashomero ga gavumenti, okushaba sente nyamwingi n'ezindi nshonga zitari zimwe na zimwe. n'abaana b'ihanga bajya kutaho school fees kuri muzeyi pati school fees eringaniye kurenga omwana nabasa kushoma kandi omuzeyi nagibasa. Mwene mugiro rukiko abo mbwene abantu abambe bakora ignorantire batakumanya ngo kubonesiza omuntu n'omushanga nara kuza mu rutoki rw'omuntu without his consent ukacomorere it is also a criminal thing. Nje nani bagambira bimbugaine ebintu bindi nibakora konka butamanya kunguza kukigamba hono nishomese za nyina abana badamu bashomera Shere Primary School. Shere Primary School bakakiranga business nyonka shomerayo bashomera nahereza icyamushaje konka bayire no bwiro bwa government yabe ne supporting amashomero family yoneke mtwari konka hati ishomero nhereze mtwaro nkaga umwana nararo munda utarkurara munda mtwara 25 bona shoko no kushomese jo government eyito ituine ninga abahiguru babatakumanya konka bahansi beita abantu bahansi. Emihondano y'omu maka kikiri ekizibu kihango omu Uganda yoona kandi eki nikikwatwa aha bashaija n'abakazi nobwo abashaija obwire bwingi tibarikurugayo kweterera muranga kutunga obuhwezi. Amakuru aga gashakwa kanaremesa aha bwa Tile West omuri Kiruhura.